کومن و داره سر کومونه چاره نیسانیه روزا روزبونا وجین روزبونا سروک آپویه شخوی وقت تفکر آجن به پیشنگتیا تاجیل شنگالی هر سال ام بین مخطط نیانجی برنامجین چالاکی چاره نیسان دل دار خستن ای سال جی وقت هر سال ام بیجن وقت تفکر آجن پیشنگتیا وان چالاکیا کرن نها ایرو روز ام ایرو الفدره جبو کو ام راستیا یانجی واتیا چاره نیسانی پار و بکن سر نقاش بکن سر چاره نیسانی ام بیجن روزبونا سروکاتی شخوی سوال همیجی بسالای ام بیجن لسر سروکاتی دخواندن ام بیجن بناسکرین و درباسبونا گریلاین آزادیه و فکر سروکاتیه شنگاله همه پرانیا شنگالیان سروکاتی ناسکرینه فکر سروکاتی ناسکرین راستیا سروکاتی ناسکرین لدی ساجی ام خوازن و داره ده هنک آگاهی این سر جیانا سروکاتی پار و بکن لگونده امارا اگریدای اورفا چار نیسان جدایک بو مالباته کی ام بیشن روشاوی مادی بلنگاز هات دنیای جدایی که کناوی و دایعویشه تصویر ویجی وایل ویدریه با ویجی ناوی عمر بو مالباته کی کرد جوای سروکاتی جیانه کی خوی کو در پارزنامه خوشی گله جارا بحثا جیانا خود که بحثا جیانا خوی گنده که بحثا حوالتیا خوی گنده که شخوی سروک یعنی یکمین در جهان ده کو انسان کی تجاری راستیا خواه شرم نکریه و تجاری راستیا جیانا خواه کسی کی و نشارتیه هر تم راستیا سر اساس راستیا جیانا خواه دیرو که داده ما دست بید که حتی روزا ایرو هر تم جیانا خواه ام بیجن کیمانی کد مالباتا وی ده سر اساس دست بیکش مالباتا خو رخنه کرینه ده پیش داده چه و وصا ام بیجن در کب پیش جباویجی یعنی سروکاتی ناشب تسروکا کی دست بیکت زلالبونا خوی جیانی ده پاروکرنا جیانا خوایا به هر کسی کی ره خوش جیانا سروکاتی وقت کو سروکاتی جی او دکه سر چند مرحله پیناسه دکه ام بیجن جزاروکاتیا خو حتی هفته سالیا خو حتی هفت سالیا خو هفت سالیا خو حتی دامزراننا پککه دامزراننا پککه ام بیجن حتی کو تگرتن و تکبه گریوا ایمرالی ده دگریوا ایمرالی جیده سالن کو ام بیجن تیده جیان کر حتی کو پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک هاته دست بکرن یعنی اب همه مرحله کو تکوشینا کو سروکاتی دائم شاندن یعنی دمال ده وک زاروکا کی نورمال جیان نکری هر تم تکوشین کری هر تش فرق کریه او سروی اساسی جی خوپش ده بریه عینی دمه ده ام بیجن جیانا خویا سیاسی ده جیانا خویا مدرسه ده دبستان ده هر تم وک لگرینوانه کی هر تشتی میزه کریه نه وک انسانه کی نورمال هر پرسگریکه کی نریه یعنی پرسگریکا جن شخوره وک پرسگریک دیتیه فکر دارم بیشتر وک هر تشتی سروکاتی فرق کریه و سر کتیه نوا لهوربونه ده مثلا راستیا جن نزیکاتی اکوسیستم عشائری نزی جنبویه دست بکه دما خوشکا سروکاتی زوج سروکاتی و فرق دیگه یعنی دیگه اشته خوش کام برن چند توربه گلم آنین با مالامه و چاقه سروکاتی فرق کرد که یعنی سر جن بیع و بازارک هی یعنی جن بیع و بازار بجنی دکن ام بیجن دناوا سیستما ترکیه ده که هی ام بیجن دیم سردستی و بندستی هیه شخوب بیوا کرد قده خیه کرد نکارن بیجن ام کردن نخودی ناسنامنه نخودی چاندن نخودی اون افهمجی تنیه سروکاتی نافان همی اکو فرق کریه و تکوشینه کی راست دائما شانه سروکاتیه نها سروکاتی هم ناشبت سروکاتیه نها گلک انواع سروکاتی هنه یعنی مثلا سروک عشیره هنه سروک مالبات هنه و گلک سرهلدان کردا دبیجنه بعربی دبیجن انتفاضات گلک انتفاضات کردا چه بونه
gelek peşeng nav Kurda derketine. Brasti peşengên ku xwestine em bêjin ji bo milletê Kurd tiştekî bikin. Xwestine em bêjin pirsgirêka Kurd çareser bikin. Xwestine rastî jî dilsozî xwestine xebatekî ji bo Kurdî tê bimeşînin. Lê ji ber ku pirsgirêk rast weke serokatî em bêjin pirsgirêka Kurd bi zanistî girte dest. Pirsgirêka Kurd li gorî rastiya wî coğrafî ku di mantiqê de hebû wisa gir dest. Yani serokatî ne weke serokekî din yan jî weke reîsekî din ê ku ew xwasa intîfadat pêşxistin ne weke wan girte dest. Ji ber şoreşê Kurda û şoreşê cîhanê hemî çawa têkçûne bi girtin û yan bi kuştina seroka yani serokê wê intîfadat wê serhildanê. Wisa nêzî serokatî jî bûn lê dijmin dema serokatî girt piştî serok hate girtin kete wê ferqê de ku ev serok naşibit serokî ne weke yek serokî yani serokatî her tiştî xwe de kilît nekir. Serokatî bi hezaran insan rêxistin kir. Bi hezaran insan anî ba hev. Yani serokatî xwe weke serokê Kurda jî tenê negir dest. Yani serokatî li ser Ereba kar kir, li ser Êzdiya kar kir, li ser Kurda kar kir, li ser her kesî kar kir. Dema serokatî girtin hesabê wanî şaş غلط dîsa yani hate rastkirin ji wan re. Mesela bi hezaran Ereb ji bo serokatî rabûn ser piya. Bi hezaran Kurd ji bo serokatî rabûn ser piya. Bi hezaran Tirk ji bo serokatî rabûn ser piya. Bi her kes li her derê eko serokatî û fikrê serokatî nas kirin ketin nava tekoşînekî gelekî mezin de. Yani heta giha wê astê ku hinek kesa agir berdan laşê xwe yani xweşewîdan gotin em pê zilmê em vê neheqiyê qebûl nakin. Adin jî niha serokatî dema hate girtin jî merheleya ku girtin serokatî ne Tirkiyeyê xwe nikarî serokatî bigire. Hêzên cîhanê serokatî girtin. Ji bo çi hêzê cîhanê serokatî girtin? Ji ber rastiya serokatî ne li gorî berjewendiyê wan e ne li gorî mesliha wan e. Serokatî li ser biratiya gelan kar kir. Serokatî li ser em bêjin rastiya jin û azadiya jin kar kir. Serokatî li ser azadiya civaka kar kir. Ser wekheviyê kar kir. Em bêjin ferq bê misawa û edalê kar kir yani. Pêwîst e li felsefeya serokatî de em bêjin di sîstema ku serokatî de avakirin sistemekî wekhevî tê de hebe. Yani insanekî ku karibe ji civaka xwe re pêşengiyê bike ew bike insanên wisa ava kirin. Serokatî li rojhilata navîn civakên wisa ava kirin ku ti carî serî netewînin. Barê civaka Êzdî dayî ser milê xwe serokatî ye. Ji bo em bêjin ev rojbûn ji bo me hemiya jî rojbûna wî weke pêşengekî me, weke zanakî me, wekî mamostayekî me, wekî rênîşanekî me ku rê pêşî me dike em çawa karibin nav ew xwasa alozî ew xwasa zehmetî derkevin serokatî ev hemî jî me re pêk aniye. Mîstanê serokatî pîrozî rê, serxetek bê, êzdiya hemî pîrozî rê, hevalet gêrîla pîrozî rê û hechî hevalê silahil girtiye hema.